no mu biganiro ibyaha yavuga aravuga ijambo ry'Imana ryarindi yarayasomye n'aya masengesho yarayasenze akamufasha ariko gupfa kuhaguruka gusuka byina nico gituma bamwe bazabashiramwo n'ubugengo kazubona ko barabishiramo amafiye oya igisirimba nticojamwe amafiere igisirimba n'amafiere ntibihuye ariko igisirimba kiva ku mutima kiva ku ijambo ry'Imana ni ciza cyane iyo kibaye gutyo turasirimba indwara zigakira tukiri kuri iyo ngingo nibiki byatumaga itorero rya kera rikura nize ndangagaciro zarangaga itorero rya kera ishobora kuvuga ko ibintu bituma itorero rikura ni ibintu bigera kuri bitanu iyo usoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubona ukuntu intumwa zateranaga ngo zigasangira umutsima gaburo ryera zigasangira ibiganiro arizo nyigisho zigasangira amasengesho ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ikagenda ibongerera abakizwa ariko kandi ikanisa riza rikuzwa n'inyigisho dore wa wundi twavuze uriyoboye n'umuntu wize byinshi yize ijambo ry'Imana yiga n'imiyoborere noneho cyagihe yabaye umushumba abanyarwanda bazabivuga neza cyane ibo babita umushumba kandi umushumba ni umuntu uragiye inka noneho wa mushumba cyagihe bwa bumenyi afite ninko ubwatsi twebwe abungeri uko tubikora iyo uri umwungeri uzugenda ushakira inka ubwatsi ukazuhira zikarya umunyu zamara zikarisha zikabaho neza niko wa mushumba ameze noneho wa mushumba afite ubumenyi buhagije afite kandi n'ubumenyi bwo kugaburira itorero akoresheje abandi bakozi b'Imana ararika bava hirya no hino bakaza bamara bakagaburira intama muri kwa kuzigaburira rero zirakura zigakamwa zikibeshaho kurarya amata nawe zikamubeshaho niko nshobora kubivuga niko ikanisa riza rikura niko ikanisa ribaho iryubu ubona bimeze gute iryubu ngubu rifite ikibazo dufite ikibazo d'abord cy'intambara igihugu cyacu nticifashe neza abantu bacu ko barapfa buri munsi kandi dufite ibibazo ko turatotezwa ntabwo turi hamwe ntabwo imitima yacu iri hamwe ariko nanone uko dushoboye turashobora gukora kuko ubutumwa bwiza bwo ntibugira ntibugira imvura ibwo n'ubutumwa bwiza buzabwera imbuto igihe icyo ari cyo cyose nubwo imibiri yacu n'imitekerereze yacu igowe no kubura igihugu reka tubeho nyine muri ubwo buryo ariko ubutumwa bwiza bugume buvugwe bukora ndizera neza ko amakanisa yacu abayobozi b'amakanisa yacu bazabayobora neza bikurikirana n'imyanya turimo ariko bakora uko bashoboye kugira ngo basohoze inshingano zabo niko novuga ikibazo cyane kugira ngo dusoze iyo ngingo tuje ku yindi ngingo iri butwara umwanya mutoya inshingano z'umupastori ku bwoko cyangwa se inshingano z'umupastori ku gihugu nizihe inshingano ziba ni ukuvuga ubutumwa ni ukuzana abantu kuri Kristo iyo ni inshingano ya mbere inshingano ya kabiri erega buri ikanisa nibyo ryazanye amajambere yose ayo yose tubona twebwe muri theology ikanisa turyita tuvuga ngo la théologie c'est la mère de toutes les sciences ikanisa niryo nyina
w'amajambere yose abaho. Reka nkubwire ijambo ntaja kuryibagirwa. Ziriya ntambara ziwacu njyewe sinza nzishinja abanyapolitike. Abanyapolitike ni abayobe. Barayobye nk'umuntu ufata imbundo cyangwa umupanga akica abantu atabamara nubusa. Yaba yarafite ubwenge yavuga bati aba bantu naringiye kubamara, ariko uko badashize reka mbihorere. Bariya n'abantu n'ibikoresho bya Satani byo mu mwanya mutoya yica abantu nawe ejo akazapfa. Ariko njyewe nk'umuvuga butumwa ndemeza neza 100% kuko ziriya ntambara ziri hari iwacu zatewe no kurangara kw'ikanisa. Ikanisa biriya ikanisa ry'umurenge n'ibubembe n'ibupfurero ryayobowe n'abanyiraryo bari abayobozi. Hari ikintu batakoze. Yego. Dore njyewe nakuze menya ubwenge n'abandi bari imbere yanje n'abandi bakiriho none. Habagaho ijambo bazaga bakoresha abanyamurenge n'abapfurero n'ababembe. Reka ndivuge ku mugani, iyo wajanaga n'umwana mutoya akananirwa cyangwa se umwana mutoya ushaka ngo yihute yinjire mu nzu, umunyamurenge akavuga ngo wahera ngo nyuma yawe hari umubembe, ngo wahera ngo umubembe aragufasha. Wa mwana azi ko umubembe ari mubi. Umupfurero nawe akavuga ngo wafwa yoyo mubembe, cyangwa se akavuga ngo yoyo munyarwanda inyuma yawe agakugwata. Umwana akabazi ko umubembe ari mubi cyangwa se umunyamurenge wa munyarwanda ari mubi, ko niko batwitaga kera. Umubembe nawe akavuga ngo wanyokwa ocyo munyarwanda aco. Wa mwana agakurana cya kintu. None nabajije umugabo umwe w'umuvuga butumwa umusaza watureze, ndamubaza ntese icyo kintu ndi cyabagaho niki gituma mutagikemuye? Aravuga ngo bari bazi ko kibaho, ngo ariko ngo nkundi bagiye agaciro. Niba utamutogiye agaciro ikintu kiraye kiri bumara abantu. Noneho rero uko abantu bagenda bapfa ubu ngubu niko imitima igenda yijima ipfa, bazi ko umubembe ari mubi cyangwa se umunyamurenge ari mubi. Yahura nawe mu nzira ntari wabaza n'ibintu byakera biri mu maraso akamutema akamurasa. Noneho iyo nzika kugira ngo ikanisa rizakora icyo kintu biragoye. Ikindi cyongeyeho nanone nkiri aho ngaho, ikanisa niwe nyina w'abantu. Bariya abantu amateka yo muri Kongo aremeza ko abanyekongo bose ari abakristo, ukuye umubare mutoya cyane w'abayisilamu. Muri Kongo nta bayisilamu benshi babaho, n'abandi basenga ibigirwamana hariya za Kimbirikiti na za Mukarayi nabo ni bake. Ariko abanyekongo nshobora kuvuga ngo ni purusa 99% by'abanyekongo ni abakristo. Noneho igitangaza, wa mukristo afite intwaro zibiri yitwaza. Afite intwaro yitwaza ku manywa ariyo Bibiliya, akagenda akaja gusenga. Yagaruka akambura rya koti yajanye gusengana, akambara teni, agafata imbunda mu ijoro akarasa abantu. Urumva uwo ni umukristo. Torero ryataye inshingano zaryo, niko nshobora kubyemeza 100%. Nubwo bonjana kuri media zose zo kwisi, simfite gushidikanya icyo kintu no kivuga kandi nkagihagarara nkagisobanura. Kuri wewe kubitorero ryarataye inshingano, abapastori muri iki gihe ngiye nakurikirana ibinyamakuru kubera kuko naje nije muri kariyeri ya media. Iyo wumva kuri wowe umupastori ashirwa mu majwi y'abantu barimo
batarimo guhuza abantu kandi aribo bakagombye gufata iya mbere nk'umuvuga butumwa ubihiye njusho? Njyewe nshobora kuvuga ko uwo nguwo ni umupasiteri w'izina, ntabwo ari umupasiteri, kuko mu bantu cyangwa se mu bwoko habaho ibice bitandukanye by'abantu by'imirimo bakora. Hari abanyapolitiki kandi ibyo byanga bikunda bikwiriye kubaho kandi si icyaha. Kuba umunyapolitike si icyaha. Umunyapolitike avugira abantu ubwoko bwiwe akabusabira ibintu kuri leta, uburenganzira bene ibyo. Hakaba n'uburyo bw'umuryango sociale. Uwo muntu nawe akwiriye kubaho muri societe, nawe akavugira abantu. Umusirikare nawe akwiriye kubaho, umupolisi, bene inzego zose, n'umuvuga butumwa akabaho. Noneho ziriya nzego navuze ngo si icyaha kuvugira abantu bawe uri umunyapolitike. Ba Daniel bari abanyapolitike, kuko politike ntabwo ari ijambo ry'igipagani. Polisi ni societe, ni cité, niyo polisi. Noneho polisi politike iva muri iryo jambo, ni ukuvugira abantu barengana, ntabwo ari icyaha. Noneho uriya mupasiteri rero akwiriye kuja muri iriya nshingano ziwe, akaragira intama, akareka abanyapolitike bagakora ibyabo n'abasirikare bagakora ibyabo. Ariko ndaje ndiyehereza umwanya wa politiki, kuko si zo nshingano ziwe. Abaye umupasiteri yamara akakora politiki, abakoze ibintu bibiri bitandukanye, kandi ejo bizamugora no kuja kurya kuyobora abantu kwa munaniye. Urakoze cyane, nongere kandi ngushimire kuko watwitabye uyu mwanya, kandi mu by'ukuri turabaha agaciro kandi nawe ubwawe turaguha agaciro. Murakoze. Tugiye ku ngingo isoza iki kiganiro, nkuko mu mwanya uri buze gufata indege, tuboneyeho n'umwanya wo kukwifuriza urugenzi rwiza. Murakoze cyane, utubereye umugisha. Ikibazo ca nyuma mbaza, naje nibaza kandi mbariza na rubanda, ni ikibazo uburyo imiyoborere cyangwa se mu rurimi rw'amahanga bita leadership, uko yakoze iwacu mu gihe cyacu. Wavuze ba pasiteri Kajabika, turamwifuriza iruhuko ridashira, yayitabye Imana mu myaka ingahe ishize. Mu by'ukuri turamusabira iruhuko ridashira ku Mana. Ubuyobozi bakoze cyangwa se bakoreyemo, ubona hehe bufite itandukaniro n'ubuyobozi buhari ubu ngubu? Hariho itandukaniro, ariko itandukaniro rihari icyo ibo barusha abandi, bariya bavuze ubutumwa mu mwanya wabo kandi barakoze, ariko ntibari bafite ibikoresho bihagije nk'ibyo none dufite by'ikoranabuhanga. Kandi icyongeyeho, reka nshobore kubivuga, ntabwo bari barize amashuri menshi ngo bagire ubumenyi bwinshi, ariko umwuka wera yarabigishije. Biratandukanye rero kwigishwa n'umwuka wera no kwigishwa n'ubumenyi n'ubuhanga n'amashuri, biratandukanye. Nshobora kuvuga neza kuko bariya abantu bayoboye kanisa neza, nubwo batari barize ariko barayoboye, kuko buri kintu cyose bagikoraga babanjije gusenga, batinze mu masengesho. Abariho bayoborera kanisa, nubwo batari bafite ibikoresho bihagije, ariko barayoboye kandi barakoze. Ikindi cyongeyeho nanone nkiri aho ngaho muri ruriya mwanya wabo, ikanisa ry'umurenge ryagize ikibazo, ricikamo ibice. Habayeho abantu b'abakomite bayoboka Mariyamu Kinyamarura. Igihe cya Kinyamarura yaciyemo ikanisa ry'umurenge, bikurikiranye n'ubushakashatsi nakoze. Kinyamarura yari umuhanuzi ngo amare ayobora ikanisa, ntabwo ari byo. Ntabwo
mu miyoborere y'ikanisa umuhanuzi ayoborwa n'umuyobozi w'ikanisa, ariko iyo yagize impano arazamuka noneho ayobora amakanisa, ibintu arabicurika. Nicyo cyazanye ingaruka zikomeye z'amacakubiri mu makanisa y'abanyamurenge. Njyewe ku bwanje na Bibiliya nize Kinyamarura ntabwo yarakwiriye kuyobora ikanisa, ahubwo yarakwiriye kwemera kuyoborwa n'ikanisa. Noneho kubera kuko iriya miyoborere y'amakanisa hariya hejuru yakoraga neza, iwe yarakwiriye kuba umuhanuzi akavuga ibyo Imana yavuze akabibwira ikanisa, ariko ntaje hejuru. Noneho ngo aje hejuru ananirwa kuyobora uko, kubera kuko atari umuyobozi ntiyayobora uko bikwiriye, bizanira kaga itorero ry'umurenge. Urakoze cyane, twongere kandi tugushimire. Mu by'ukuri iki kintu kiragoye, imiyoborere y'iki kinyejana urayibona gute? Ndayibona ko ari myiza, kubera kuko twagize amahirwe, twateye imbere nubwo twagize ibibazo by'intambara iwacu, ariko twagize amahirwe yo kubona urubyiruko rugiye kuyobora ikanisa. Njyewe reka ntange rekomandasiyo yanje ku basore bayoboye amakanisa, mukomeze muyayobore, ariko mushaka ubumenyi buhagije bwo kuyayobora n'ibikoresho bihagije. Kanisa uyoboye uzi ururimi, uzi tekinoloji, shaka abanyabwenge bariya bayoboye amakanisa mbere. Twebwe tugira ikibazo, iyo umuntu akurusha ikintu byemere n'abantu bacu tibabikunda cyane, aravuga ngo uyu ni umuyobozi yapfa gukubita umusaraba hano akabaragiye mu birere. Oya, iyo umuntu akurusha ikintu cemere, mwemerere, umugire umujyanama wawe ku ruhande agufashe kuyobora. Dufite abantu b'abagabo ubu ngubu, dufite abantu b'abagabo bize muri domene zose. Shaka uriya muntu umugira inshuti akwigishe kuyobora. Nutabikora bizakunanira, kandi n'ibyo wakagombye gukora ntuzabikora, ntuzatera imbere. Niko nashobora kuvuga. Yego, ukiri aho ngaho tuzi kuko urugero rwiza ntabwo ruva mu gusenga, ahubwo ruva mu kwiga nk'uko bivuze rwose. Reka mbaze iki kibazo, wenda uracihanganira n'abadukurikiranye baracihanganira. Hari abantu tugenda tubona bafite akazoza k'ejo. Reka nkubaze nkawe wabanye na Dr. Paul Apotre Gitwaza uri muri Dallas, turamuramukije, nawe ntagirirwa amahirwe yo gukurikirana iki kiganiro, turamuramukije. Ubuzima yabayemo ubona kuko kuba ageze hano ashobora kuba yarabikuye ku babyeyi biwe, cyangwa no kwiga no kugenda yiga amashuri atandukanye kugira ngo azagire success muri iki gihe. Gitwaza njyewe mwita murumuna wanje, kuko ashobora kunkurikira, ndamuruta cyane, kandi twarabanye, ndamuzi cyane, dusangiye amateka menshi, turaziranye. Noneho uriya muntu ise yamubyaye ashobora kuba nk'umwuzukuru wa se, amubyara ari umuherezi, noneho amubyara yararushe, niko nashobora kuvuga. Bakuru biwe barabaye ibirara, barananiranye, kandi yari afite amasezerano, yakiraga Kizimana yaramubwiye ngo uzaba umuvugabutumwa mu mahanga. Noneho kaja bikakibaza ati se nzaba umuvugabutumwa gute mu mahanga njyewe? Yabyara umwana akananirana, bose babibirana. Noneho aje kubyara Gitwaza ari umuherezi, iwe aravuga ati wewe ntuzonanira, aramufata, aramwigisha, noneho kandi aramusengera. Birashoboka
ko twaraganiriye na Kajabika ambwira ko imbaraga ziwe nyinshi yazishize muri Gitwaza kubera kuko yabonaga ko abandi bananiranye. Noneho muri kumwigisha no kumusengera no kumusengesha niho yakuye ziriya mbaraga. Icongeyeho yize ubwenge bw'amashuri neza cyane. Gitwaza ari mu bana bo mu Bijombo bize amashuri kuva muri wa mbere kugeza mu wa nyuma ataratsinzwe mu ishuri na rimwe, kandi yakoraga distinction muri domaine zose. Njewe nagiye ku ishuri imbere yiwe, araza aransanga arantambuka ko njewe nari umupagani, nanywaga inzoga nyinshi ku buryo mu mwaka umwe wa gatandatu segondere nawugizemo imyaka 10. Urumva iwe yaraje ariga arantambuka aragenda, kandi yarigaga kubera kuko ise yaramwitayeho, noneho akaza amufatira n'abarimu. Gitwaza yigaga ishuri ry'uwo mwaka duhaye twiga, yataha nimugoroba akiga n'ishuri amatiere nkeya yo mu mwaka uza, ariga amenya ubwenge bwose. Noneho bwa bwenge afite bifatanye na ya masengesho na ryavuga butumwa, bituma atera imbere kuriya. Niyo mpamvu wenda bishobora kuba bimworohera kuba leadership yiwe ihagaze ku rwego rwiza, niko bitekereza. Kandi reka ndikubwire, Gitwaza yego ubwo bwenge yarabukoresheje, ariko yagize n'ubwenge bwo kwaguka mushobora kuvuga no kugirana ubushuti n'abandi abona bamurusha ubwenge akaburahura. Abanyamurenge bazavuga ngo ubwenge burarahurwa. Muri ico gihe na za nshuti zikongera kuri bwa bwenge bwiwe arushaho gutera imbere. Simpaye nibuka neza mu myaka yashize twaraganiriye, arambwira ngo ikanisa rya Zion Temple kwisi ngo rifite abakristo 100,000 birenga. Urumva iyo ni kanisa rinini cyane. Yego, urakoze cyane, yarakoze neza cyane, kandi turamwifuriza umugisha no gutera imbere. Byenda n'abariya nyine mbaye mvuga bashobora gutera imbere bamwegereye cyangwa se bakamwigiraho bakamusanga, byorushaho gutera imbere cyane. Urakoze. Imana iguhe umugisha cyane. Tugeze ku musozo wacu, dufite iminota 8 isigaye hano kugira ngo tube twarangiza. Urashobora gufata iminota 5 uvuge hejuru, murambabarira, uvuge hejuru y'ikiyumbe ukuntu uri murakibona hano, kuko ibihari n'ibyo twumva mu matwi nuko abafite iryo zina ryo ko ari abayumbe bavuga kuko abapastori babananiza, n'abapastori nabo bakavuga ngo abayumbe barabananiza. K'umuntu w'umushakashatsi w'umuvugabutumwa kandi ufite byinshi wabonye, urabivuga heki muri ico kintu? Ufata iminota. Umuyumbe rirava mu ijambo ry'Iswahili ni wajumbe, n'abantu bavuga butumwa bajana ubutumwa. Nibyo byabindi navuze by'itorero ry'Umurenge. Dufite ikibazo ubu umuntu ari mu kugira impano, Imana yamuhishurira akantu gatoya yamenya kuririmba akamazamuka, kero ukabona yashinze ikanisa no kuyoba. Iyo ufite impano urayikoresha mu ikanisa kugira ngo ryunguke. Noneho bari abantu nimba bahari barihenda, kuba umuyumbe no kwemera ukayoborwa n'ikanisa. Ya mpano ukayikoresha, ukayizana igakora ikanisa, igakorera ikanisa, igakorera Imana. Ariko nimba ubaye umuyumbe ntabwo ubaye umuyobozi. Nanone byose bari n'abakristo bazana impano zose. Ecclesia, ijambo ikanisa ryitwa riva mazina majambo abiri y'Ikigiriki, ni ek kaleo. Ek ni hanze,
urabona hari abandi bandika exit iriya ni ukuvuga ngo ni sohoka, ni ek. Noneho iriya ek y'ikanisa ni abantu bavuye hanze, wavuye hanze n'uri yava hanze, turaza twese duhurira mu ikanisa. Kaleo ni nabahamagawe, ni call. Iryo jambo niryo ryavuye mu ijambo ry'icyongereza ryitwa call. Kaleo nabahamagawe bava hanze, baje kugira gute, baje kubaka umurimo w'Imana. Noneho muri wa mwanya bari abantu barakorera hamwe, ariko uriya muyumbe niyumvise ko yagize impano, nareke kuzamuka ayoborwe iriya mpano y'ibikore kugira ngo izane umusaruro mu ikanisa. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, turarangije. Twongeye kandi kwashimira kuko mwadukurikiranye, kandi tunashimira n'umutumirwa wacu. Igihe cyose tuzakwifuza, dore ko utuye kure, igihe cyose tuzagushaka, tuzakubona, uzatwemere tuganire kugira ngo utuyobore muri byinshi. Rero reka nguhe umwanya udusengere mu minota mikeya isigaye kugira ngo dutandukane. Mbere yo gusenga reka nanje mbashimire, shimira n'Imana nyine imbaye uyu mwanya, kuko iri nivuga butumwa rinini cyane. Iri jambo rizagera kure aho njyewe ntagera, ariko umwumva wese nawe ndagusengera kandi ndakwifuriza gusobanukirwa neza n'umurimo w'Imana. Nicyo cyatuzanye muri bino bihugu, abari hano muri Amerika naho dutataniye hose. Ndizera neza kuko Imana ikomeza kubakoresha, idukoreshe twese kugira ngo icyo twahamagariwe gukora tugikore. Yego, n'aya amasezerano y'umurenge yuko tuzatatanira mu bihugu tugasubirayo kubaka iwacu dufite ubwenge buhagije, ni byiza. Ndakomeza kubibasabira umuntu wese unkurikira, ndakuramukije kandi ndakwifuriza amahirwe y'Imana. Reka dusenge. Imana ishobora byose, uwo kwizerwa no kwiringirwa, Alpha na Omega, dufashe uyu mwanya tugushimira kuko wabanye natwe, watugiriye neza, uri Imana yacu. Reka tukuvuge ukuri kuko ntuzuhinduka, kuko utameze nk'abantu. Uyu mwanya turawukoresheje, turawugushimiye kuko wawutanze, kandi nsabira na mwene data wese unumva kugira ngo umuhereze umugisha mu byaha yakora byose, kugira ngo umuhereze ubwenge nka burya ba Daniyeli bongukiye mu gihugu cy'amahanga, kugira ngo bibabashishe kuja kubaka iwabo. Urakoze kuko uduhaye umugisha, n'ubuntu bwawe bikomeze bibane natwe. Shimwe n'icyubahiro n'ikuzo ni byawe, none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze kandi tukwifurije urugenzi rwiza. Murakoze cyane. Amen. Tusanisha no gushaka kumenya ibyo byose tubisanga kuri Master Kit.